Salama kaborok lako kita solanasang kombonga masalo na puang matua tatontong makure semanga timang pole peraya lante allo bakru tumba tuma masena puang matua usu selangki un lingkai itu katuanta lan atu yate la undannungangki kadana puang matua situru renungan harian toraya allo Senin tanggal karua Agustus tahun 2022 ta pasaka itu kadana puang matua lamai mak penduanna usoranna datu pasala talung pulon tallu angka 10 saya lako 20 dua tawarik pasal 33 ayat 10 sampai 20. Nah dolo dioma itu ta palaku pak tunduan ta masambayang puang matua sumpu mamase dao bambana suruga tu puang na langit lino sia puang na batang kaleki kikure semanga tu atu yate katuan bakru mi papayan lako kaleki masola nasang tontong kika nasai tumba mamasemi tontong usi solangkan lan mintu allo katuangki laki lingkai itu katuangki allo yate puang matua dolo jomai laki nandungan sangtaan kada lambai surak madatumi kiranuan kamu puang matua si solangkan si sola pena masalo mi usi solangkan kitandai batonanna tidiuna kadami ya makada lamenda disulo si arrang an mintu allo katuangki mi tontong pagarri tu kasalangki da namenda di sakalangan umperangi tu diona kada maseromi lan puang Yesu ki masambayang amin. Ia tu kadanna puang matua dan mai mak penduan na usoran na datu pasala talung pulon tallu angka 10 saya lako 20 nakua mak kada mau tu puang lako manase sia lako tahunna apa tae na perangi ia moto na pasai puang matua tu mintu kamandang suro dadun na to asyur lako tau ia to mai natingkan ni kadang tu manase siana pungo dak dua rante tambaga anna bai lako Babel apa ia tonalan kapusakan unda kami kamaturu turuan na puang kapenombanna sia umpama diongan tongan kalena diolona kapenombanna nenek todolona anna masambayang lako puang atu ia to natanani mitalinga puang tu pasambayanganna sia na perangi tu pengkamoyana anna pasulei lako Yerusalem sia tama kada tuanna na aku mau manase kumua puang tu kapenomban undin na to na bangun mimisa benteng tembok salian tu kotana Daud dio rampe matampu na gihon diong lombok mak palulako babangan bale sia na pareangi tu Ofel anna pamalangka tongan ni sia napadenduka tu kamandang surodadu lan mintu kota di tambakuku lan Yehuda na alami tu mintu rapang-rapang na podiata bangsa senga sia rapang-rapang batu di podiata lan mai banuan na puang susiduka tu mintu inan pemalaran tu napabendan dau buntu nani banuan na puang sia dio Yerusalem anna tibei lako salian kota na pabendan misule tu inan pemalaran na puang sia dao inan ya to nani pemalaran ni tu batu pira-pira pemala kasalamaran sia pemala pak pudian sia nasua tu to Yahuda la pengkaloi puang kapenombanna to Israel apa ia tu to Buddha tontong siapa memala dao inan madao apa lakomanna mo puang kapenombanna ia tu tangan di pokadanna pa tu pintu na tuna na manase siapa sambayangan na lako kapenombanna sia ia tu mintu kada na pokada topa tandan lako kalena tete dio sangan na puang kapenombanna to Israel manasa ia te mintu na te ti surak mo lan surak tuna na mintu datu Israel na ia tu pasambayangan na sia umba nakua puang untanan ni talinga tu pasambayangan na sia mintu kasalan sia katang marurusan na sia tu mintu inan tunani umbangun inan madao sia umpabendan lentong di podiata
si iya tumai rapang-rapang di podiata ton natai pa apa madiongan kalena manasa iya tumintu nate tisura molan kada to patandan-tandan. Ia tu manase male mutama batu di lobang sola nenek todolona anna lamun ni tau dio to tongkonan layukna anna amon anakna muane uson dai dadi datu. Amin kadanna puang matua. Nah ia tu pak nandunganta lan atu ia te di balan penggarontosan kada da mumak kampa la napakilala puang. Jangan menunggu ditegur Tuhan. Den kada pak pakilala biasa napo kada to matua. Nakua ta ia tu tau menasan dolo. Ia mato anna sipatu di pemaranga sia di tangga melo temai apa namane di pogao. Susi mote tua agan na tingayo manase. Belan na usanga kalena kumua misa datu. Ia untue kuasa matoto tu kada tuanna. Sia makamban tu eanan nampui tae mo anna sailei tu kadanna puang matua. Sia umpalalo mak biangi sia kapakita kitan sia balik mata. Sia napaden tu tosola bombo sia tosola deata. Sia buda napogau tu apa kadake dio pentirona puang tu umpak diki penanna. Mandu na perangimo tu to kadake mak pakilala. Sementu tu nasanganna to buda naturui moi raka anna tamelo sia si uwali katongananna puang matua. Senga mitu rapang-rapang batu di podiata nagaragai lan banonna puang matua. Na pakilala puang matua tu manase apa tae anna perangi. Ia moto napasei puang tumintu kamandang surodadunna datu asyur natingkan ni kadang tu manase sia napungo rante tambaga anna diali lako Babel. Napalau puang matua tu siri na manase. Ia ton napussa kamu tu manase undaka mi kamu turu-turuan na puang. Anna umpamadiongan kalena diola na puang. Indemote nanai puang umpapayan kama sokanan na. Aku tahu na urungan ni si turu kamamasian na. Nalendokan itu Manasye sola to Israel diomai datu Asyur. Ia moto ia kenenek mang piki umbokoi parentana puang tasulemo mak sesoran renge anta mengkatoba belanna inan lana ungkungki puang matua ketontongki makarra andi muanna den mak kampala dipakai nga dolo antamane mengkilala siameng katoba mana sama mase tupuang pagariki solanasang. Amin kadana puang matua ta masambayang kiti mangkure sumanga o puang matua te atu sangat tu ini unlandungan ni tudiona kada masiromi kada miatu iate tontong pakilalakan ni pembuda-buda lan allo katuangki te pura kibokoi tu umbali-bali diona parentami umbokoi tu diona kada pak purayami usatuanan kaleki upuang matua maranukan ni kamu tontong pagari kan ni nyala mase kan ni susi manase tuda rampo umpama diongan kalena dio ulo malabi mi manasa itu lindo masukan mi tontong mi papayan lan katuanna tendu kamu to tulan katuangki opong matua mi tontong papayan ni tuma masemi lan allo katuangki sitaruna allo iya te puang matua katuangki gisorong mati li supala mi nakamong poisanan ni mi tontong undaranaikan ni lan mintu-mintu sarak pengkarangki tulaki karang allo iya te bentuk na to bisa kikarang situru lalampak koreami puang matua yang itu pangandoki tarimakan ni ipagari mintu kasalangki tu rampokan menolo mati olah malak mimi lan puang Yesu puang pelaba kasalangki ia mau to na katuangki. Amin. Ramporan dan lama to tu kadan na puang matua tu
tu taperangi allo yate ulendui renungan harian toraya. Ia tu digente tomaupa ia mutu kita tu tontong umperangi kadana puang matua ta tontong umpogaui lan mintu allo katuanta.